Pelan gesek. Terus. Durung kena. Lagi. Kok lho, Sing kena liyane sing suwek. tangge kok iso ya? Iya, berarti kudu pas. Gesek. Posisine miring. Nah, set gesek. Nah, udah itu terus. Cepet. Iso, Oh, cepet berarti bisa. mulai ya. Mulai. Wis yo. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kok malah gak pede gitu ono kamera. Nah, tenang. Oke, fokus. Lah. Wih, baru coy. Saya nih berarti. Saya Saya. Walaupun gak pede maneh, harus mungkin. ngeresek ya.